হামবাই মারুও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসু কেসাং কেসাং খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइफआव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै तिलिसना लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक Sini youth leaders tai mo nai dari sini lukubai songjak adom soddo burjongnagar wakinabarni sini ketal songjak CM no bini bisingtui sini ti prasaroni khakamani Bobagrani iman, jotonido iman, abo tinang, kaisa muktang nang hene chung asa klayo. Borang menang chairman, borang menang CM sir, nauni thani chung omono layo. Je সংবিধানী বিশিংকই kaisa নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র chung বাসাওই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों जतन थांसा खायै अरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमसायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तुयै अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामंन जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै गोसां गोसां खायै एडिसि आमसायाव जों सामंतां मानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खायै चिनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि जारा लेभेलाव दंनाय रत्रियै सामंतां मानानै जों आसा खायो एवं जों दिनै उइला सेसननि दिनै चेयारमेन ताइ CM समनि अधिवेशननि बिसिङै जों अबो जों दिनै Awak jesu state government, central government ऊपर जों निर्भर खायतना नांगौ। एजे चिनी टीटी एडी चिनी, जे मानदर कमानी, चिनी जे बार्षिक और जों जखन बाजेट खाय रहतागौ। बाजेट जेन राज्य एवं केंद्र सरकार जरानि बिसिंखै रेनानि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइट दङ ताइ जत्त लुकु आदम संजात सिनेमा और सुनाई नहीं क्या चिनी विशेष कर चिनी योर आइकन रोजे और चिनी फाइबानी संगर जत्नो संगर मिली लाइजाक बने बागै हाय ना हाय कैसा थानाय 5 बছর हो चिनी बरमरान सार जगदीश देवबर्मा चेयरमैन नि नेतृत्वे जे भाবে नायक खायै कोनो अपोजिशन रा पक्षैसा बना चिनी आजरानि चिनी जे गभर्नमेन्ट kaisa kopano hamya sayawoi borobo kahamkai sai thangman mahai noni thani bosor aborono ekdom khabai khubai khayai जों poito sawoi noni o 5 years nong kahamkai no salakom jotoni lukoni asamani বিশ্বাস খাইমানি जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय Hambai, sini honorable members, kau kaham saya karimun boye. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotana ang kabunay, bro may chajagay ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tumo, itu members no. Paitabo ang jotono rewaisa kakaham janawi especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono
Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Baik, media pasti itu tadi bagi requirement dong, kumul hotel lah.